Dollar 86.75'ten alıp 87.75'ten satып атат. Рубльді 1 сом 007'den alıp 1 сом 027'den satып атат dostlar. Бұл жердің kursun görüyoruz. 86.70'den alıp 87.70'den satып атат. Рубльді 1 сом 006'dan alıp 1 сом 026'dan satып атат. Lira, yuan, funt, sum, tenge, rubl, евро, доллар. Assalamu alaikum bizning kanalның катталуучулары жана коноктору, саламатсыздарбы? Бүгүн 10 апрель 2022 жыл. Биз Бишкек шаары Моссоветтен обменкаларды билип беребиз достор. Курс валют 87.20'dan алып 88.20'dan сатып атат долларды. Бул жерде 98 тиынден алып рубльди 1 сом 02'den сатып атат. Мынакей достор. Saat 17:30'ga карата. Бұл жерде курс 87.30'dan алып 88.30'dan сатып атат долларды. Евроны 95'ten алып 96'dan сатып атат. Рубльди 1 сомдан алып 1 сом 0.20'dan сатып атат. Бұл жердің курсы 87.50'den алып 88.50'den сатат. Рубльди 1 сомдан алып 1 сом мынакей 20 тиынден сатып атат достор. Ушуменен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.